Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kepe seserang tu ya cara tasawuf persi baca-baca memena pesepule pengangar Ridwan channel 65. Mamare padang kamana kinala pak baraka pakama sepule pengalau subhanahu wa ta'ala seserang kamana kinala ngaja pajapang disingat tentuna ya cara tasawuf persi baca-baca yang memena pesepule pengangar Ridwan channel 65. Dan untuk tinina sosreko ya pura sakrapi pengangar Ridwan channel 5 mamarai pengangar Ridwan channel 5 makin jaya dan tambah jaya kedepannya. Dan ya dek pernah pura sakrapi sosra aja talu pesura sakrapi pengangar Ridwan channel 5 mamarai pengangar Ridwan channel 5 makin jaya dan tambah jaya kedepannya. Dan untuk sini sosreko ya pura mak donat ratu pura mak bersosra saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari malap-lap dalek tanah laki pengalau subhanahu wa ta'ala napa dan kamar kemak bere tentunya ri pengangar Ridwan channel 65. Jadi untuk sini susurku ya lo mak bere tentunya jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 4881012901 Jadi pak calling nomor rekening susuran di nomor rekening 4881012901 Jadi mamar pak bere asus maki malap-lap dalek tanah laki pengalau subhanahu wa ta'ala di pengangar Ridwan channel 65. Jadi untuk sini serku engkasih susur laki yang itu baca-baca pas sapo bola balu tertemane rumah balu-balu biasa tuh kan asa tahu pak kira-kira boleh pada rupa tahu biasa di neta ke balu tak tahu nasabah engkana telah goda-goda boleh setangin angka mana kedo makumar seserang tata cara seserang kuleri pakai seserang yang itu kita baca lo Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 2 kali, baca An-Nas 1 kali. Nah kuburannya susurat tetarna pasata, purai tatar susurat napa ta baca nih mak kedai, tak dengar balu tapi susurat napa ta baca mak kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Alepu manyamenna wala pasapo, alepu tungke pasapo ilaleng, alepu tematena Allah Ta'ala wala pangancur pole taro-taro masereatie, pole lahirnge, pole malindrunge. Rewak kori bola pule ngemu Muhammad malabang nurus salipu pasapo bola balu nama roak karena la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak koling pengen baca-bacaan sesra maka dibacaan sesra. Bismillahirrahmanirrahim. Alepu manyamenna wala pasapo alepu tungke pasapo ilaleng alepu tematena Allah Ta'ala wala pangancur pole taro-taro masereatie pole lahirnge pole malindrunge rewak kori bola pule ngemu Muhammad malabang nurus salipu pasapo bola balu nama roak karena la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baraka la ilaha illallah kumpayaku. Kupurannya Rasulullah mamar baraka kiki napa tasapuru masuk mana sesuran napa tasapuru tapi sesuran kupurannya Rasulullah mamar baraka yang untuk sini sesuratku mamar baraka dan tentu pasti mata jarto petalur pengalau subhanahu wa ta'ala sesuran apa dan kamar kena jajingi sesuran dan tentunya saya selaku agmi minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan sebagai manusia biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan dan tentunya boleh bicara-bicara dekna mana saya sesuran. Dan tentunya daripada saya minta maaf kalau capa aja letu capa gemet letu capa jeta dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.